Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel bek chun roi nai lao mai thon riu dare. Asai November tarik ru na kanai kum sing nai na chui na padai. The Gaanphiu Mel, Tamenglong Local newspaper king in Sam the call. Tamenglong November tarik ru na khat. Tamenglong 53AC MLA tung initiatives bangkau, bajar jang katambang mai khau hai. Asai November tarik ru na kanai tingzin kwang saruk tang hai, machine dai me azu kazao natan khang suba me. Mi sang rui gari sin menun rui emergency ramak mai thu, bazar chang hai kalu lauma khang MLA tong workers nun biak thang rui sang hui ba me. Kum na tat kalu mai kwai rui nu mai kam ring road chang, tat lau gai khang ni sang hui ka ne. Inbu na chang dan bam mai da khao chang tin khao gari kham lau bam gai mai kwai ni, lagal lau khang sa ka ne. Chang hai rani gai di liu women market kharika hau na, council junction ngan Apollo bazar biak thang kai pini tu na sae. Bazar chang hai silang mai bam nun khao black top hai katam lau dat khang, tan bam tongi kum na November tarik chui na kha jingbang hai ni chang gai in than na black top thanu khang, chamrang su ka hau bam the. Tamenglong November tarik ru na khat. Jal Jivan Mission tong tan phi thipat magna ba mai ti hai nu ni mak mai indau na. November tarik ru na kanai khorui ka hau na. National Highway tamru na chanai khau indefinite economic blockade tat kai khang. Sulau mai tai asai PHED Minister khani JAC representatives nun le nuna mai gwangdat metang November tarik chui ngan khang zai ka swat laudat kan the. Nuna mai gwangdat kan metai construction company managing director Vishnu Prakash resign na PHED office Khoya thong Infal khau PHED officials khani Jal Jivan Mission JAC members nun le meeting kariu kan metang ruye. November tarik chui ngan lung khau government rui nu na lau mai tai tan sunatan pat magi thai tat mai agitation hai tat kai dat puni tu na sakane. JAC thailai na JJM tong tan guai kum singnai na chui na kanai khotai rui loi lau tong the tiki asai ngan na tan phi nun tai concerned department rui tipat magna gwang kan tongi tu na sakane. Tamenglong November tarik ru na khat. Science Unit JEO Tamenglong Rilang na District Level Science Seminar kum singnai na chui na padai Artificial Intelligence Potential and Concern to my topic khau. November tarik ru na khat nung ZEO Office Complex khau tat kai kan the. District Level Science Seminar khau tai United Builders School tung insam na Hairai Liang Rong Mai Class 10A Roll number 31 rui first lakani. Trinity Public School insam na Polchun Gai New Mai Class 10B Roll number 95 rui first runner up kum na second runner up rui United Builders School insam na Joycey Pan Mai Class 10A Roll number 36 rui lakani. Seminar khau tai school chikiu khori insam na ru na ta chat ka za lo kani kum na oza khani insam na nun ka za na sai pai kharu in bu ri kamung khotai gwang ka zaw lau kane. Infal November tarik ru na khat. Jeribam Police Chongcham thailai na Central Reserve Police Force le kuki mainun ka khau ban thauna khori ban sin mai kuki mai kan ru na khat thai kan the kum na CRPF Jawan kanai ni thai kan the tu na sakane ban thauna kan mai tai Boro Bekra Police Station Boro Bekra Subdivision Jeribam District Long Khawe ban thauna kan mai tang tai Manipur Government rui Jeribam District goi khau indefinite curfew lau kan the curfew lau kan mai tai law and order zau sin ngam khang lau kan chongi tu na sakane Jeribam District Magistrate Krishna Kumar Rui. Official notification tipat kan mai khautai anti-social elements rui. Man sainun tuang panti khat ni pochai kabiu nu main tuang. Nai mizang rui indefinite curfew dai. Lau tuang ngay tu na sakane. Curfew order khautai ri bansin. Ting sai tau khat ni man sai tasu kabiu nu mai pot sin na. Tat kalu makhang tithai kane. Tiki government agencies, security forces kani essential services personnel nun tatu. Mi tuang ting mai khau kazaw magay tu na sakane. Tau kup mai rui nau swat mai man sai thai bay. Tan khat ni bai mai inthuk mai tan. Tatkai ni mainun rui Superintendent of Police kari written approval hai la rai ni nai tu na hi kane. Notification tai BNSS kum singnai na chui na kathum tong section pai karik siruk nga kathum bang khau tipat kan chongi. Thau kup mai rui mi tong curfew ti hai tuan na tan su tong nai thai kazi nai mai lo thilai na dandi ti puni tu na sakane. Jeribam November tarik ru na khat. Kukijo Council rui Kukijo Village Volunteers runa khata CRPF personnel rui Jeribam khau suloi kan meta tan na nu ni mak mai indau na Kukijo lung mai bam goi Tuesday November tarik ru na kanai lauthwan khwang pangu khau rating zin khwang charuk ngan shutdown lau kan the Kukijo Council thailai na shutdown hai ma kan mai khani kabiu kan menun ta chakhwang sumai suna tatkai khangi tu na sakane Kukijo Council rui Jeribam khau patkan mai sansi mai thia khau hai min na phugut na inchup mai la san sulau khang demand sukane
Kuki Cho Village Volunteers nun ma kan mei tai kai khut mei khang na ram the aman mai ti ki chu zang mai khani in chup mei ka haw mai Kuki Cho community khang aman dai mi the tuna sakane total shutdown ko hai medical personnel ambulance media representatives electric khani water supply workers nun ta thu thing magi tuna sa indau kane Aizol November tarik ru na khat Mizoram Pradesh Youth Congress Committee ru November tarik chanai kum singnai na china padai nu Jarwal nam Jerbam district how school oza Josangki Mar ting kum tamru na khata rape sukan metang rai na mai raw loi kan milam khaw inchup melazan sulau khang Manipur Chief Minister N Biren Singh khang che hi gong kan the mitong letter dai Mizoram Chief Minister Laldu Homa khani Union Home Minister Amit Shah khang ni ti kane kumna katu melung khaw ka khoi nai minunta nimna inchup melazan tilau khang demand sukane MPYCC President Lauto Liana tuang letter khautai marmei puita suloi kan mei thiek ta tan na nutni mak mai indau kani Manipur tung la lu bu ru na ta chat in bu gong kan metang marmei puita suloi kan mei thiek hai ka khoi mak mai intu mai nun ta laukai na sumai tan de tu na sana ma kan mei kai khun khang inchu mei la san tai tan pa lawu tu na demand su kane mai goi na khang kadai suna Tamenglong town kholung abom gai mai khani Tamenglong gang jang khalung bom gai ma ko na khang nei la me cham phung wangi mi kyu thu town dental clinic to mi hai new ton town kholan palaw na bam the kani ton services azu hai eye screen khalaup ni new ton hu su mai kasiam chui ni mai minor oral surgery tooth whitening retainer and clear aligner tooth filling scaling dental x-ray hu su mai ram ge thai hu tong problems nai na new bam khaw azu nai na bom gai me ko goi na khang tai town dental clinic hai new khang one stop solutions na gwanglaw na bam thi kuma ka bam hai reaching khu luang Tamenglong bazar khatai nai na bami personnel sna alam law ni mai ra me thai appointment la law ni me goi ri 8974971488 khatni 7085716474 khaw alam law nu we hai ru khaw aniu khangai diak na mi rina mi puto November bulung khaw gong zau me ko goi na khang 20% off khaw taw hai zaw lo na ba me mi puton cham chu law mai khadi ka ge 9 minun ko goi na khaw mi puton cham hai din ka dai la da pdiu khangni king law na bam gai me ko goi na khani request lam tong the Tamenglong ting nai luan matui bu tarik ru na kanai kum singnai na tri na padai law chuan ka lan ting zin nai na ye zingbang muak na ye matui bu tarik ru na kathum kum singnai na tri na padai law chuan muak na ye ka lan ting zin nai na ye zingbang muak na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hamme thai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khaw contact sulaupu o mai ka goi na king in soi na king law mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tun rei nai la mai thon riu dere asai khang tu cham hai khawringa lau thei in tuan khong ru makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon good hey